Znaš kog sam sreo jučer? Kog? Ana Mariju? Što s njom? Pa jeste se vi čuli nakon Pa čuli smo toga se, što da. ste vi imali? Ali to je završilo kad? Prije 2 tjedna? Da, prije 2 tjedna završilo, čuli smo se... Ali nikad nisi rekao šta je bilo? Pa ne znam ni ja, ona nema objašnjenja, ne to dosta više, to nema smisla po njezinu... Pa kao do nje onda ili? Pa uopće neće ne do mene. Znaš kako ću? Pa ne znam što bi ti rekao, to je nje katastrofa. Aha, da. Ne su to pomogli. A ne znam se sad više, mislim da nema, da sam je bila zadnja pod Mervintana plava. Plava, one Lemingtone nove. Da, tražiš, da, možda ima. One s mricama, one fine, jel da? Da.